su bili dani stvarno teški za svakoga, a naročito za nas, mlađe djecu. Ja sam bio bez roditelja jednog. Već početkom rata, u ratu ostao bez oba. A šta šta je? Do 1943. je nekako bili su Talijani, pa je bilo nekako snabdijevanje šta se tiče toga. Te strane nekako smo gurali to. Znate, bio je nekakav red, kakav je bila okupacija, šta ja znam, ljudi su stradavali, ovi koji su ilegalno radili i tako dalje. Međutim, mi neaktivni tako i djeca smo se izvlačili. A 1943. kad je došla, onda raspad te vojske talijanske, a mi smo živjeli na periferiji, to je gdje je danas stolna crkva Svetog Petra. To su bila livada, polja. Od grada do tle je bila praznina, recimo, gdje je danas dvorana Gripe, to sve bile kave. Cesta je vodila, ali makadam, današnja je to Osječka ili već koja je. Poslije rata je bila 20. divizije. I u tim kavama, tu su obitavala talijanska vojska. Barake, imali su veliki garnizon, tu su imali automehaniku, veliku ekonomiju i tako dalje. To sam vam htio reći, kad se to raspalo, kad je pad Italije došao, onda se to raspalo, onda smo mi narod navalio na ta skladišta. I to je nosio svako ko je šta mogao. Grabilo se. Ovi organizirani su grabili oružje, municiju, a mi raja nekako smo gledali šta ćeš od hrane ili odjeće ili cokule i tako, kad smo bili već I međutim, to pir je trajao 15 dana, ta praznina, nered je trajala 15 dana, bez vlašći. Onda su došli Njemci i NDH. Njemci su došli, prodrli su i odmah su raspisali natječaj, vraćaj sve što si odnio, svi moraju vratiti pod, ako ne strijeljanje i tako dalje, tako da je bilo tu panike, pa se vraćalo. Ljudi su vraćali, neki su sakrivali, a neki su... U pitanju su bili ili odjeća, ili cipele, ili konzerve. Mi smo bili uzeli u tam skladištu talijanskog i konzervi, mesni. I onda kako nismo sve potrošili za ti 15 dana, kad su došli Njemci, nismo htjeli vratiti, nego smo ih sakrili. Pa smo ih bacili u štednjak. Sakrili smo i u štednjak u lugu i to trošili sakreto, ali jedna je ostala, valjda, u dimnjaku. I poslije kad smo ložili vatru, ona se zagrijala i pukla. Tako da nas je to uzbudilo. Znali smo da su partizani, šta ja znam, iz Klisa došli, da su došli. Vidjeli smo nekakve jedinice koje su iz polja dolazili u grad. Recimo, bila je kuća Ožić-Pajić, tamo su bili, to je bila isto obitelj. Sva organizirana, imali su
stare ilegalce u njih, od oca pa do unuka, tako reći. I iz njihove kuće su par dana prije bili već neka jedinica, valjda, i oni su kao prvi izašli tu i pokazali se naoružani. Ja. A Talijani su, vojska se raspala, bježali su. Znam da su neki išli parobrodom i taj brod je potonio, naišao na minu ili već šta se dogodilo, koji su bježali kući. Njemci su htjeli aktivirati, ali oni nisu. Ja mislim da niko se nije aktivirao u njemačkoj vojsci. Neki jesu otišli u partizane i neka veća jedinica, koliko sam čuo, ali uglavnom oni su odmah ostavili naoružanje i kupili. Štuka se sad sjećam jer su oni pikirali. Znam da su dolazili, ali oni bi samo pikirali, mi bi gledali to i bilo nam je zanimljivo jer su bili jako zvučni motori i naravno strmoglavili bi se. Mi rekli, hoće li se izvući, kako pikira, mi bi rekli pikira, štuka. Gdje je danas dvorana Gripe i sve tamo dalje, tu je bila većina tih logistike, skladišta, autorepar, to je bija, šta ja znam, radionice velike su bile. Tu je bilo masa Talijana, vojske. Imali su i barake, a povremeno bi bili i po šatorima i tako. Onda smo mi kao djeca šetali po tim kavama i onda smo vidjeli, dolazi jedna desetina Njemaca, otprilike, vojnika, i prilazi nam jedan sa šmajserom. Jeste djeco, jer vi znate ko ima ključ od ovog bunkera, i pokazuje na rezervar. To je bio rezervar, a on okrugao, betonski, imao željezna vrata. Još je on tu gore, kod Svete Mande otprilike, to na brdu. A mi mu kažemo, nije to bunker, to je vodovod. Vidite, ima neke male fineštrine, onda on išao tamo provirija i osjetija je da rade ti uređaji u vodovodu. Tako da su bili ti Volksdeutscheri, oni su bili tu kao jedna jedinica njihova, policijska valjda. Ti 15 dana strahovito se mnogo ljudi odazvalo i organiziralo za iću u partizane. Tada je najveći odlazak bio Splićana i uopće Dalmatinaca. Ja bi išao da su me pustili. Moj brat je išao. 17 godina imao. Otišao je, međutim, već nakon 2 mjeseca su ga uhvatili Njemci negdje tamo iza Klisa i onda je bio u logoru u Stobreću neko vrijeme. Radni logor. Valjda su vidjeli da je momak, bio je onako slabo razvijen, 17-godišnjak. Pustili su ga kao dječaka, valjda je bio koji mjesec, šta ja znam, i onda je, ne sjećam se tačno koliko, i pustili su ga. I onda je on na kraju, opet 44. otišao. I tada je ranjen, teško ranjen, borova na Pagu. Bio je teško ranjen i mi smo mjesec dana nismo ništa čuli, mislili smo da je poginio. Su dolazili neke vijesti, međutim poslije on pričao da ga je neki njemački, austrijski liječnik, zarobljenik spasija. Noga mu je bila sva deformirana rafalom. Poslije je dugo bio kao invalid, naravno, ostaje tako.
A Talijani, ko Talijani, vojska, mi djeca bi išli k njima i dobili bi ovako što nas je zanimalo, njima bi odnijeli salate i ovako i onda bi oni dali ili sira ili što god, šta bi oni imali. Vojnici su bili relativno dobri, oni bi pjevali bi, svirali gitaru, mi bi se kupili oko njih i tako. Slušajte, ko djeca. I oni su lovili ove naše djevojke, nekoliko ih je otišlo u Italiju, s bračnom vezom su išli. Tako da smo mi relativno dobri bili, iako druga strana bila šta su radili fašisti, jer oni su imali one fašiste, crnokošuljaše, ti su bili opasni. Ti su i za ilegalce bili opasni, jer tu u tom našem naselju bilo puno ljudi koji su radili ilegalno. Puno je ljudi otišlo u partizane, iz pojedine obitelja po 3-4 člana. Puno je bilo organizirano. Tu je bila, Jelaskovi su bili jaki, Čulići, Viđakovi, Kuriri, to je sve taj prostor gdje su bili Kezdići, Kuzmanići, bilo je tu ljudi, a kažem vam, iz svake obitelji po neko je išao. Neposredno vizavi nas bila obitelj Piplović, išli su dvoje u partizana, jedan je poginija, jedan je bio ranjen. Od obitelji Čulić 3 je poginilo. 3 zet, snaha, zet čer, jedan sin, još jedan sin je išao, pa je bio invalid, pa dvije sestre iz te obitelji. 5 ih je bilo u partizanu. A bila je to jedan slučaj, Šubašić, ima je 2 sina i 2 čere. I sin mu je jedan išao u ove antikomuniste. To je ovaj četnik, crnokošuljaš, a kćerka u partizane. I ona je poginula u partizane, a on je naravno poginja od partizana. To je trajalo 15 dana i došli su Njemci i onda je bila već druga priča, to je već bio teror, to se već strah. Počelo hvatanje nepoželjnih i to, valjda u dogovoru sa NDH, s ustašama. Oni lovili neprijatelje i tako dalje i tako. To je bilo dosta teški period. I naravno otkad su došli Njemci, to NDH je nastala ovdje, onda više snabdjevanja nije bilo. Niko ništa. Mislim da smo jednom mjesečno dobijali sol i žigice. To nije bilo za kupiti. I ostalo, žuto za žuto, ljudi su iz kuće nosili, mijenjali, naši bi seljaci rekli, žuto za žuto, zlato za kilo graha ili kuruza i šta ja znam. NDH, šta ćete, kaže vam, nismo imali od toga ništa. Mi kao građanstvo, a s druge strane čuli smo priče kako su oni zlikovci, kako oni ratuju protiv partizana, a masa je bila za partizane, većina, i slušali smo šta se ovamo događa. I onda se stvarao na neki način revolt vis-a-vis ustaša i tako, nisu bili. Dok su oni surađivali, nismo mi nikoga znali, ali smo prepostavljali.
nestaje dio u partizane, to smo znali. Nema ga, koji put su obitelj pravila da ne znaju. Recimo, baš za ovoga Piplovića, on je otišao prije 43. I dosta ih je otišlo 42. već. I onda znalo se da su partizane, jer diče nije otputovao u Ameriku sigurno. Ali već po padu Italije, tada smo već znali koja uvrada je to masovno. I naravno znali smo da je njima teško, da su u šumi, slabo odjeveni, slabo nahranjeni, bez oružja i tako. To smo znali. A nije ni bilo ni štampe, po pričama. Znate, ljudi su pričali, govorili. Uvijek se nešto čuva. Poneko bi slušao nekako radio, dobija bi neku informaciju, pa bi se o tome pričalo i tako, ali sve se to bilo oskudne informacije. Mi smo, to naša naselje, Gripe smo zvali, to nisu ovdje tvrđava Gripe, nego to je 500 metara dalje u polju, to su bile 5 općinskih kuća, općinske kuće se zvali. Te kuće su bile izgrađene za radništvo i niže činovnika i tako, službenike. A to je prostor tačno gdje je današnja crkva Svetog Petra. Ona je srušena, ona je bila u centru, srušena je od bombardiranja i kamenje i to sve skupo preneseno je tamo i nakon dugo godina je to zgrađeno i tako. Mi djeca tamo u to naše naselje, to je bilo 50 stanova u tih 5 kuća i masa djece, svaka obitelj imala bar 4 djece i 5 i više. I onda bi se skupljali onda na livadi oko kuće, igralice i tako dalje. Jednom prilikom smo se, igrajući se, naišao je jedan čovjek, mi smo ga zvali Škovacin, jer on je bio smetlar de facto, ali set mu je bio ustaša u uniformi, ili redar, ili već ne sjećam se tad. I djeca su se, znate kako je to bilo, običaj narugavati se pojedini ljudima i onda su zvali Škovacin, jeli? I kako su oni se javljali Škovacin, on se razljutio i počeo se bacati kamenjem. I jedna kamenica pogodila moga brata u glavu. I on se uvati za glavu i pade, okrvavija se, znate. I onda ja iz jednog revolta, nisam zna šta ću, ja uzme kamen i ja pogodim Škovacina u glavu. I biš ja doma viću, ubija si ga, pogodija si ga i tako dalje. I naravno, sutra dan došli po mene, redari odvelo me u zatvor, a to je bilo tamo iza placa, iza Hajdukoga, staroga placa tamo, u jednoj zgradi, trokatnica je bila i tu su zatvarali ove političke ili već kakve delikvente, ne znam nija. I svakako ja sam tu proveo 3-4 dana u taj zatvor s tim ljudima, jedino ja kad dite, držali su me, ne znam ja zašto, pun straha. I bio jedan moj susjed, Stica Okonlić, stariji čovjek, i onda on meni dao neko pisamce, kaže kad ideš, tebe će pustiti, ti si dite, i tako, pa odnesi moje ženi, tako ja to odnijem. Afrika je divna duša, Hitler za njom mađe pruža. Afrika je divna duša, Hitler za njom mađe pruža. Afrika je divna duša, Hitler za njom mađe pruža.
39. godine. Tako da je naš 4 djece s ocom ostalo u dosta teškom stanju. Hrana, kažem vam, do pada Italije nekako se živilo, bili su nekako racionirana hrana, dobijalo se šta se dobijalo. Međutim, od dolasku Njemaca nije bilo ništa. I onda snalazi se kako znaš. Nemamo polja, ali smo po polju išli. Šta smo nalazili, to smo jeli. To je bila hrana i šta ti neko da, neko ko je imao. Bilo je dobrih ljudi, obitelji koji su pomagali, tako je. Mali prostor, ali niko se nije na to tužio. Recimo taj stan od nekakvih 40 kvadrata, recimo, bila je soba jedna i jedan prostor kao kuhinja i dnevni boravak. To je cirka 40 kvadrata, jedan mali hodnik sa WC-om. I to je bilo za obitelji 5 i 6 i 8 članova, koliko ko je bilo, ima si taj svoj prostor. I to je tako bilo. U tih 50-ak stanova niko nije bio ispod 5, 6 u obitelji. A kažem vam, bilo je ovi Čulići, bilo je 10, ja mislim. I šta ja znam. A to uopće nije bio problem. Uglavnom se živilo vani. Uvijek sve vani. Jutro najranije bi izišli ili popolje, ako je bila sezona kupanja na more, ako je bila sezona voće po polju, tražiš šta imaš. Igre su bile, imali smo mi svoja pravila, svoje olimpijade, tako reći. Svaka sezona, 15 dana, mjesec dana smo mijenjali. Malo na čila, malo na ploke, malo na botune, malo na banice, na benze, na branke, na male branke, na krpaš, naravno, nije bilo gumeni. Krpaši su radili i tako. To nije bilo sporno. I onda su ovi stariji su igrali na karte, briškulu i trešete, tako i mi bi kibicali, a koji put bi i mi zaigrali. A kupanje je na Zentu. Zenta je bila naše, odmah preko rezervoara, to je danas Mace Hrvatske ulice, ali nije bila onda ona bila, kanva je bila. I mi smo tu preko ti polski put i spustili bi se dole do bolnice Firule i odmah. Nama je to bilo 10 minuta od naselja do Zente. I na Zentu bi se kupali. Na Siku koje je bilo se od 8-9 godina, koje je išao na Siku plivajući i ti zna plivati. To je bilo 50 metara, ona Sika ne zna ako se možete registrirati. Na Zenti ona je bila sama za sebe, nije bila spojena. Ono su to poslije betonski spojili, napravili jedan kao lukobran. Ona je bila sama i tu. Mulet Ivaniševića, mali mulet, ovamo i tako. Savezničko, u navodnike bombardiranje, oni su nas baš kao saveznici iskidali skoro. Bila su skloništa po periferiji, to je bila periferija gdje smo mi živjeli. Sve tamo, šta ja znam, do Gospinice, ovamo, su bila skloništa, pa u skloništima po 30-40 ljudi i pale bi bombe. Padale su bombe u lancima takozvani. Po 3-4 na to sklonište su pogađali. U Masarikovoj isto bilo mnogo žrtava, 30-ak žrtava. U kuću Kuzmanića, to odmah ispod Bedema, Gripe. I tamo je bila masovna grobnica
ljudi jer je sklonište pogodilo. To je bilo strašno, ta faza bombardiranja savezničkog. U bombardiranju mi je poginuo otac. 1944. na ono najjače bombardiranje. Strašno je to bilo. Split su posjećivali avioni, naročito od početka 1944. Kada su bile pripreme za invaziju, onda se pretpostavljalo da će to biti Dalmacija, Jadran, šta ja znam, i onda se tuklo Split strašno. Mi bi to, onako olako smo to shvaćali, jer smo bili u polju. Kad bi vidjeli avione, mi bi vidjeli, čuli zvuk na daleko, onda bi se povukli samo u polje, u vinograde. Na smoku bi se popeli, gledali bi bombardira tamo. Međutim, tu blizu je bio rezervar vodovoda i jedna uzvisina i tu je bila artilerija njemačka i oni su tukli. Protuzračna artilerija, ja mislim, oni su i protuzračno djelovali, ali pucali su i na otoke odate, imali su i tešku artileriju malo poviše. Tako da su ti prostori su bili na meti, ali smo se mi povlačili u polje i niko nije u polju stradao. Međutim, kad je došlo ovo jače bombardiranje grada i to, onda su bombardirali periferiju, a mi smo jedan dan sticajem okolnosti bili na Pazaru. Moj otac je imao jedan mali kiosk, od toga je živija nešto, baš kod crkve Svetoga Dominika. I brat i ja smo išli k njemu, kad smo došli kod njega, počele su sirene i onda on kaže, ajte u sklonište. I mi smo išli, odmah vis-a-vis je bilo sklonište u zgradi Rizmondo, to je ova zgrada na tržnici. I mi smo išli u skloništu, kaže otac, ja ću doći, boja se ostaviti da mu ko šta ne odnese i tako. Kad je završilo bombardiranje, mi izlazimo vani, to velike ruševine, tu je baš, su bombe padale. I ja što sam primijetio, vidio sam vojska njemačka, bila je polegla u Stratovar i bilo je dosta mrtvih i njih pogođeno i neki drugi ljudi. Oca nismo vidjeli, počeo ja plakat, dio otac, nije došao k nama, brat mi govori ništa, doće i mišli mi doma. Sutra dan su nam donijeli od oca stvari, poginija je tu. I tako je to bilo tužno. Otac je poginija jer se brinja za naš 4. Ostali smo bez majke. Ja? Dok nije došlo oslobođenje, onda smo na neki način već, svi su bili stariji od mene, 2 sestre i brat. On je bio invalid i nešto na rehabilitaciji je bio nekako, a inače je bio stolar po struci. Pa je nešto počeo raditi, sestre su počele isto tako, šta su mogle raditi. I ja sam već 1946. počeo raditi. 14 godina počeo sam raditi u trgovini. U međuvremenu sam ja ostao bez prstiju, bez ova 2 prsta. Jer 1944. kad je došlo oslobođenje, onda se išlo na udarnički rad, raščišćavanje ruševina. Split je bio pun ruševina. Trebalo je to raščistiti, osposobiti, da bi se moglo eventualno graditi. Mehanizacije nije bilo i sve se radilo lopatom i kolicima. I onda se masovno išlo na ta udarnički rad, mi smo zvali udarnički rad. I dobijali smo nešto hrane, nekakve bonove, deke, mi smo zvali na deke, a to su ove na točkice. A to radeći, raščišćavajući ruševine, u Smodlakinoj ulici bila je vinara Zrnčić, podrumi vinare Zrnčić. I tu su bile velike ruševine. I mi smo tu išli raščišćavati. I
kopajući ja sam naišao na nekakve metalne dijelove privezane na kabel, žit. I ja sam uzeo to, ja govorim, ovo nešto mora biti u vezi sa municijom i tako. I stavio u džep i kad smo došli doma, ja sam mome prijatelju Mađo, mi je bio prijatelj, a to ako se sjećate, Mađo ima brijašnicu. I tamo, Brico je bio poslije. On je bio prijatelj i govori, ajde vidi ti šta je to, šta si to donija da vidimo. I ja počeo kamenom udarat po tomu, a to je bio upaljač nekakav. I naravno, eksplodiralo. Bio je veliki kamen u ruci i zaštitio mi je desnu ruku. Uhvatilo je ovo. A lijevu, ko sam držao, odmah je otkinilo i sve je to bilo izbušeno. I ajme meni, ajde, uredite, ošišaj ove krpe šta je bilo, na hitnoj pomoći mi je liječnik, a to je ona današnja muzej, tamo je bila bolnica, tamo su mu odveli i pružili. Napred bombaši bi, ovi liječnik piva, napred bombaši, kad su mu dolazili svaku malo. U nas tamo u naselju bilo je barem 15 nas koji smo na razne načine ili barutom, ili pištolom koji je zataja, ili bombom, ili... A bilo je svakakvi, jer mi djeca smo bili slobodni, s oružjem smo raspolagali, a oružja je bilo po livadama, po citili. Naročito baruta, rasu taj barat iz onih velikih granata, lisnati, mi s tim igrali, mi bi zapalili jedan od drugoga bi, šta ću vam koristiti. Slobodni smo bili, šta se tiče djetinjstva, tu je bilo slobode maksimalno. Naš Tito si visoko, popeo se na visoko, a na Tito si visoko, popeo se na visoko, a na Tito si visoko, popeo se na visoko. Dan oslobođenja, to mi je ostalo u jako dobrom sjećanju, to smo toliko željeli, toliko i zato me čudi i žalosti kad vidim da se taj 26. listopad zanemaruje. A taj rat je bio strašan, to je bio totalni rat i njega smo doživjeli, vrlo teške dane proživjeli, glad. Glad je bio naročito u 1944. godini, pa i 1945. čim se oslobodilo. Nije bilo ništa, nikakva industrija, nikakvih zaliha, jer nije imao ko dat. Tamo do 1945. kraja su počele dolaziti te pomoći američke, mi smo zvali Trumanova pomoć. I tada smo se na neki način najeli neko vrijeme i bilo je, ali do tada je bilo, svi smo bili jad, jer niko nije imao nikakve zalihe. I ono što se donijelo, šta ja znam, ljudi bi išli u Slavoniju po bidone, ali to je malo trajalo, jer nije bilo obnavljanje. A i oni su ostali vjerojatno bez. Tako da, taj dan oslobođenja, to je bio veliki dan. I čekali smo da se vrate ljudi, partizani, da dođu, ko je živa, onda je bilo i žalosti, jer puno ih se nije vratilo. To.